Father, we thank you for this morning. We adore you and we honor you. As we enter into your presence, we give you all the glory and we give you all the honor. For you, our God, we thank you for your guidance and your protection as we enter into your holy place. Thank you, Father, for leading us here safely. And as we pray, may you continue to lead your people here in your house. Bless our Sunday school. Bless our saints as we fellowship and worship you today. Bless our hearts and bless our souls. Open our spiritual ears. Open our spiritual eyes so we can listen and learn from your word. In Jesus' name we pray, and everyone saying, Amen. Amen. Ya tato walala mai lalu. After yatu le worship team le neita yao. Me leto aves pati mo le tato team ya wa foi le ta penanga vi ingo le tua. Yeah, may you sit in the presence of the Lord. Prepare your Bibles, your book and your pens, and sit still and listen to the word of God. E whawhelo i atu tātou a inga le neita au, i o le au whainga luenga e mai se fo i o le lava loa tātou wa onga sa le neita au, whawhelo i atu suafo Yesu. E avatu fo i le lima whatalofa i le pa ia ma le malu o le tino ke riso mwhai o le tātou a wai whatasi le neita au i lunga o peau ngalungalo le ea. Ia wā le tāpua inga i le li. Ia welcome tālofa lava. Fia lava se vaenga o loo e whaisauninga mai le neita au. Anga le yatu le tua, whamanuia foi le tua i tāpua inga i so se whata whaitaulanga i fia. Ia o loo alanga i nai le tala le lei i le nei fo i tae au. E whaafeloa i atu fo i le nei tae au si o mātou ta mawha au ia le sunga i a Bishop Lia Tavai. Mai se fo i o le afio le au whainga luenga tofia le tua. Le alofa tu noa i so se vaenga o nila lulangi. Whaafeloa i atu i le nei tae au le suafo Yesu. E le mwhai foi o na whaangaloina le whatalofa i au na tutofia le tua i le whata whaitaulanga ma le whata whaitaulanga whaamalo atu le ngā lulue, whaamalo foi le au na i le tua malona fina ngalo. O le tātou tusi le tātou te iei lava i le mua le kornito lom tau posifulma le lua ia o lo tātou talanoina ai mea lofa whaaleanganga mai le tua. How are you this morning? Praise the Lord. Lea sa tātou tua mai le vaiaso lente nei, tātou iai le whawawina o tātou le sona le nei tae au. Ia le leilau whalongo o le samulmulin le o nei masina a o tātou a o ina mea lofa whaaleanganga mai le tua. Ave se mea le lei mo le li. Aua ne i avea i tātou o ni tangata tau na whaalongolongo le upua le tua. A ia tātou whaalongo mga wai ma whai le upua le tua. Say amen. Le ala sa tātou tala noa i le vaiaso lente nei. Ia o le whaiwina le neo tātou wa onga sa. This is our last lesson for our theme of this month. It's our month of gifts or spiritual gifts from God. Say amen. O le masina o mea lofa whaaleanganga mai le tua. Mea lofa o le lofa tu noa, mea lofa o le wha malolonga, mea lofa o le wha tua, mea lofa o le wha e atu o lima o le tautala i ngana ese o le wha lili wina o ngana e peon tātou wa o ina,
Ia leo tātou iai I le nei masina. Ia ole a wau lava o le tātou le sona e peon tātou talanoaina e tatau o na atiae. We need to develop. We need to activate the spiritual gifts of God that has blessed us with. Amen. I ia le atua nei tae au. Vaenga mua le sa tātou talanoaina o le upo le poto. The word of wisdom. Let's look at verse 8. A wāua fōi na mai le tasi upo le poto e le anganga, e le tasi le upu o le malamalama e tusa ma le anganga e tasi. Amene. I ia le atua, the word of wisdom and the word of understanding. And these are the gifts of the grace of God. Are you with me? Say amen. Amen. Lea lasa tātou talanoaina. Hallelujah. And I gave you some examples and illustrations so you can understand this spiritual gift from God, the word of wisdom. Po le mea lofa lea mai le tua o le upu o le poto. And I say to you, a person can be unsaved and have a common sense. E mawhai ona iai le tangata I le laulangi. E mawhai ona le whaolaina le tangata. E mawhai ona le lotu le tangata. Ai a te ia lea. Le mawhau tonu. Ai sea, tasi le anganga e tasi le lii, le ua wha mea lofa ina I tātou I mea lofa ia wha le anganga mai le atua. Amen. And we must not engage. Verse 8, are you with me? To one person, the Spirit gives the ability to give wise advice. To another, the same Spirit gives a message of special knowledge. Ese la mea ia e lua o mea lofa ia o le lofa tu no le tua mo tātou. These two gifts of the grace of God for us are different. The word of wisdom and the word of understanding. Upo le poto mwhai o na wha mea lofa ina I tātou e le tua. E te tau tala tuai I tangata, ma le poto. And the word of understanding, e te malamalama ai, ma le leilau whaalongo, e te iloa ai whaavasenga mea e tala noa ai tangata. Amen. Hallelujah. So those who have the gift of wisdom make wonderful counselors. Amen. O I lātou olo I aile mea lofa leo le upu o le poto. O I lātou I o counselors. I ia le li a whaiwa e counsel inga se tangata. Ma e whaafai le ina se tangata. O lo ia te oe le mea lofa le nā wha le anganga mai le tua. O le upu o le poto. When you counsel someone, God has blessed you with a gift of the word of wisdom. Say amen. A word of knowledge. We're still in verse 8. And as we read this morning, to one person the Spirit gives the ability to give wise advice. Amen. E mawhai ai ona e whautua. E mawhai ai ona e whautua ina se tangata. Ina ua ia te oele mea lofa lea o le upo le poto. E te tautala tuai le mea lofa lea. Amen. Are you looking at your Bible? What is verse 8 says? So we can help each other
To one person, the Spirit gives the ability. O le mea alofa lea na te avatu ia te oe le mawhai. O le mea alofa lea na te avatu ia te oe le angava. Amen. To give someone wise advice. Se tangata na sulu atu ia te oe mana o mia sosoani, ana e tautala toa i le upo le poto, sa o le awala i savali ai, sa o le nofoanga i nofo ai, sa o le filifilinga na fai, e mafua mai ona ua ia te oe le mea lofa leo le upu o le poto. To give someone wise advice. Have you advised someone a wise advice? So that individual or that person not drifting away from God. Amen. Not falling into the wrong crowd. Are you with me? To give someone wise advice. Amen. Say amen. Those who have the gift of wisdom make wonderful counselors. O le tatalo fo ina o le tatou ngā luenga ma le au whai ngā luenga ina ia wha mea lo whaina oi. Naua ia te oi whai lo tua oi, you have it. Discover the gift of God. Amen. Activate. Vi ia le tua. Now, a word of knowledge. The gift of knowledge doesn't mean that you know everything. Amen. Hallelujah. The charismatic gift of knowledge is the ability to know things that you could not know apart from the anointing. The guidance and the giftedness of the Holy Spirit of God. Amen. Ese la lo I loa o mea I lo experience po lo poto masani. Ese lo tātou I loa o mea I le vaai o tātou mata, ma le whaalongolongo o tātou talinga, a o le mea alofa leo le upo le malamalama. Amene. E le whaapea ua tātou I loa mea uma. Ai mawhaiona e I loa mea uma, ina ua I lalo oe o le I le whaau unga le atua. Amen. We don't know everything. But when we have the anointing of God, you understand everything. Amen. In any atmosphere, in your environment, in your family, in your school, your work, everywhere you go, when you have the gift of the word of understanding, under the anointing of God, we know everything. Does that make sense? Amen. The guidance and the giftedness of the Holy Spirit of God. Amen. Remember, one Spirit. The same Spirit gives great faith to another, and to someone else, to one Spirit, gives the gift of healing. Aola nei ata I tātou le upo le poto ma le upo le malamalama. Amen. Hallelujah. E te tala noa e malo lol tangata. Hallelujah. Amen. Ina wa ia te I tātou lea, whaau unga lea tua. Say amen. Amen. Te mana o lai so e lau tusi le ngā luenga lom tau po e 5. Ta mole mole, so e mai lau tusi le. A whai e te le isau ma lau tusi pa ia. Tango e pōpōlo mua ulu ma e whai ai. Le alme wa tupu ia te au o le sau ai mau mai le upua le atua. Au e te whaalangolango I le tusi pa ia alista ngata. Whai e te le isau ma lau tusi pa ia lono inga lo ma mau o e ma le atua. Wai ai. Okay, hold on to your Acts chapter 5. Or you can note it down. You can read it when you have your own time.
Praise the Lord. Okay, I know you're familiar with the story. Aya. Na wai malama i le tala i le ungali i leo anania mai. Sapphira. Amen. Okay, when we look at verse 1 to verse 10, Simon Peter knew that Ananias and Sapphira were telling a lie. And that is a gift of understanding. Aona ia te tātou le upu o le malama e te ilo le lei al tangata le whaifengi mai a te oi. E te ilo le lei ale tala le whai mai e le sao. E te ilo le lei ale tala noa le tangata o loo whaase e pe tau whaavalea I tātou. Even when someone is lying. Amen. Why? Because you have the gift and the anointing from God. Amen. O le ala whai atu ia le ungali I le ia Peteru. Aua I loa le ia Peteru lea. Le pepelo, Say amen. So Simon Peter had a word of knowledge and had a word of understanding. Hallelujah. Ai whaalongo lai le talia Peteru na talia le ungali ilea. Le ale mea waulua pepelo ai. Amen. Hallelujah. I think when we lie and someone tell us the truth, we get convicted. Amen. E ke whaalongo kua ua wa maua oi. Amen. Praise the Lord. A maua oi. Awane e whaia se whai unga se se. A maua tātou. Awane e pei tātou ole unga li ilea. Say amen. Pato ole aunga male fe au olo au mai ina wai ate oele mea lofa ole upu ole malama. Amen. Hallelujah. Pe lava le leile lua maftanga ma leisi tangata pe le lava se lua maftanga e tala noa mea tangata e te iloa le lei. Amen. Say amen. Okay. O le tātou ono le wha umane le tātou le sona. The gift of faith. Sila le alwhai upo iwa. O mea lofa I o le whatua tua. Le wa umon tātou whaitawina. O le whae e o tātou lima. O le tautala I ngangana ese. O le whaaliliwina o ngangana. Whaitau mai la le whai upo iwa. Ia. Mua kornito, tau pasuma lua. E le tasi. Le tau fitonu e le anganga e tasi. E le tasi o mea lofa e wha amalo loa I mai. Se fulu. E le tasi le anganga e tasi. E le tasi na te whaia wavenga. E le tasi o le profeta. E le tasi o suengo anganga. E le tasi ngangana ese. E le tasi le whaamtalanga o ngangana, e matuanga lua e fōi nā mea uma I le lava nganga e tasi, o loo tufa I tangata ia tai tasi, malana mea, pei ona fina ngalo I iai o ia. Amene. Mea lofa la ia o le whātua tua. O le whae o tātou lima, o le whaangai o ina, o mea alofa uma lava ia wa mai ele atua e le mawhai ona ngalue manga ioi mea alofa ia o le whaatotua pe ale aisea whaatua These are physical healings, mental healings and spiritual healings. Amen. There are some to whom God has given the ability to heal. And this does not mean that if you are a doctor, that you have the gift of healing. Amen. I ia le atua. Pele o oio se fō mai e a whaiwa ia te oile mea lofa leo le wha malolo mai. Amen. Whaonga ina I tātou e le atua.
Amen. Ai sau dokta ai koe wha mea alofa ina o ele atua ile mea alofa leo le wha tua. O ka se matau tia. Say amen. Ai iai foi tangata e whaina e mawhaina a vea ma fō mai. Ai le iai a te ila tau le mea alofa leo le wha malo lo mai. Amen. I ia le ali. Wai ai. These are physical healings, mental healings, and spiritual healings. I'll give you two things before we move on. You can be unsaved and be a doctor. You can be saved and have the gift of healing and not be a doctor. Are you with me? You can be saved and have the gift of healing and not be a doctor. Ele whapela whaalea o ngā ina i fō mai aia. Amene, leanga o mea lofa ia, o mea lofa whaalea. These are spiritual gifts. Amen. And like I said in the beginning of this lesson, these are supernatural gifts. Amen. I ia le tua, e iei le mea ngata ile I lor fō mai ia. E iei le tei me feio oil fō mai. Ai a te I tātou la le mea lofa lea, o na wha wau lo lea I tātou lea. Ina ua wha mea lofa ina I tātou le mea lofa o le wha atua tua. Say amen. There is a supernatural, charismatic gift of healing, but God also uses medicine. Alele man, nai aves po mo nai fo ma. Amen. We all have our own doctors. Amen. But God also uses medicine to heal us. Say amen. Mataio iwa fai posun malua. Matthew 9 verse 12. When Jesus heard this, he said, healthy people don't need a doctor, sick people do. That's the word of God. Matthew 9 verse 12. Are you hearing me? When Jesus heard this, he said, healthy people don't need a doctor, sick people do. Or you can read in your own translation. Say fai tau man fa Samoa. Mana ia le e fionga le tua aia. Amene. E mana o mia e tangata lea. Malolo. E mana o mia le mai lea. Malolo. But remember, God uses medicine. There is a supernatural, charismatic gift of healing. E o whaatasi lea, whaatua mangalu enga. Amene. E ei foi la tangata ua tātou whalongolongo I o lātou molimau. Because there is levels and levels of faith. Amen. Awa foi la nei whamasino ina e tātou tangata, wa is tangata whamele talitonu I mei o fo maa ia. Mai whalongon tangata whapena. Say amen. That's their faith. Hallelujah. Amen. Okay, let's move. The gift of miracles. We can believe in miracles
because we believe the Bible and there is a God. Amen. Whaun tātou talitonu I wawenga, leanga tātou te talitonu I le upua le tua. Amen. Leanga tātou te talitonu o loo soifua le tua. Amen. E talitonu foi o loo ia lala manita iau. Tele ia moli mau, ma mea wo tātou moli mawina, ua ngā lue aile a ao le tua. Amen. Tangata e tūlai mai le ngutu al tūnga mau, tangata sa oti au watoi ola mai, tangata sa ti ngā ina I mai o le nei o langa tātou te iai, aina whaamalo loe le tua. Amen. We believe in miracles because we believe in the word of, and we believe there is God. Say amen. Amen. Okay, listen to this. To say that there cannot be miracles is to limit God, and to say that God is the prisoner of the world He has created. Amen. Whai mai tātou e le talitonu tātou I wawenga, ua tātou whaatapula aina ai le tua. Amen. Ai tātou te talitonu I wawenga o le tua, leanga o le mafuanga leana au mai ai mea lofa, o le whaatua tua ia te I tātou. Amen. Te tautala e malolo le mai, e whae e o lima e malolo le tangata. Amen. Okay, listen. Miracles, though, are not very effective in converting the unsaved. Hallelujah. Langai tele tangata wa muli va venga. Tele tangata wa muli whaailonga. Praise the Lord. The Lord Jesus had to sometimes step over the miracle in order to do His ministry. Does that make sense? And as we study the Bible, we find that miracles came mostly in God's time. Amen. E tā ua lea, tātou talitonu I le upua le tua. Talitonu le mea le whai mai el tuspaia. Talitonu o loo soifua le tua. E le fual tātou whaatua tua I le news wa au mai el fo mai. Amen. E le fual tātou tatalu. E ile moli mau asi au na na whaalongolongo ai. Na wala au mai se tasi fo yo au na pos tasi fo yo whaife au. Ia su atu e whailita talo wa o le alata I na uma le soifua le atali. Whai maila le moli mau al whaife au lea. Ua alu atu. Ai whai maile a nganga o le atua I ata ia. E na te le ilopo le alanta talo e whailanga le ioti le. E le ioti le ma. Ai pe fōlinga mai o le mana onga whailita talo leo le aoti. Wai ai. A ea. Whai maila I al whaife au lea. Nga whaila ia I lana wō whaife au. E malie. E le ioti le tama. Ai a whai olona whina ngalo lea. Ta talo lana ia mo le tama. E le mawhaina ta talo na ia I le tama o le aoti. Whai maila I o le moli mau al whaife au. Koe whai maili o langa wō lea. Le ai ta talo oe mo le atali. Whailo malana tala I le whaife au. O lai soifua le atua. Amene. O lai le atua le ola o le tama. Amene. E le o le tali le wa au mai e le fo mai. Te ilo le good news. Na toi whaaola e le atua le tama I le tele o tausanga. E mafua mai whea. I lou whaatua tua a toa mga luenga. Amen. Say amen. Ngai ke ua tupu se mea whai atu se sia o tatalo le la whai tatalo le ua whai mai fo mai e
e oti tae au le ma. O nā nei le afiafi to e tolu I tūla. Amen. We believe in miracles because we believe in the word of God. And we believe that God is alive. Amen. Amen. Okay. As we study the Bible, we find that miracles came mostly in God's time. O le taimi ai tātou te la fwa ia ile tua, ia wa uma fo I man wha moi moi. Ai a mau pe alo wha tua ile tua. Mai tali tonu o lo iai le tua. O lo soifua le tua. E sau ale tua I lona taimi. A whai au le oti le tali vi ia le tua. Amene. Vi ia le ali. Nanga enis taimi e tali ngata e tangata le oti. Aleluia. A le tali le nao le mai o le oti. Me la le tau ai le ia te I tātou lea. Upu o le mālama. Upu o le poto. Ia le li. Me alofa o le alofa tu no le tua. Me alofa o le whātua tua. Leo o tātou wa o ina le masina. Aia. There were miracles surrounding creation. There were miracles surrounding Elisha and Elijah. Remember? There were miracles surrounding the ministry of Jesus. Remember? Televa venga na faya Yeshua. There were miracles surrounding the ministry of the apostles. Yo I taimio au apostolo ma taimio au profeta na iai va venga na tutupu aisea. Ina ua wha mana ina I la tau I mea lofa ia. Hallelujah. And there were miracles prophesied for the last days. Say amen. A person who is spirit-filled will not necessarily do miracles. Say amen. But John the Baptist was filled with the Spirit from his mother's womb. Hallelujah. Hallelujah. Tātou te leo sa ili ni wavenga. Amen. Ai whaongai le tua tātou ea. E whaatupul wavenga pe amana o mia le wavenga I se no fuanga o leisi wha moi moi. Amen. Mela le mana o mia ilea. Whaatumunga wha lea nganga ia tei tātou. Ma wha ngai ioi e tātou mea lofa ia wha lea nganga. Langa ke le ilope ki ua e lako e te whaatau ai so as ta avalis tangata mana o mia lea. Ta talo e toi whaola mali tangata lea. Amen. Au mātou no nofo I Wordsworth. O lato e momoli atu lau whanau lista e au. Ai, o wa ai atu ai le tai o le tamaititi le taavale, pa ule tamaititi le awala, matua I le mautonu ia le ulunga li le ana tai aina le tamaititi lea. Ai se awai atu o le isfa moi moi. O atu taavale whal mai whaile ngā luenga. And as I stand there, o lau moni mau foi lea tātou, as we learn this is our month of spiritual gift from God. I intercede for this young boy. No tu mo tatalo te le whaalave lave ngā luenga fo mai, malingi o loi mata I lo wa ai atu le taatia mai o le tamaititi. A lau te tu matu I tu I whaito to o le langi lea tua, wha mole mole, se e anga le lei le nei, yalo wafa ina. Amene. Say amen. E ina ua tala noa mai le nganga o le tua ia te au. O te alu e whaahe e o lima I lungo o tamaititi. And I waited for God's time. O whaalongo tua ua whainga luenga fo maila ave, as alai tangi al tina o tamaititi lea. Wa le mau tonu tina. Langa fo I le I alu e momoli lan whaangau, unai tamaiti sa vali atu tae au e olea onga ai so al ta vali. O ratu lo fetu tina, o lo watali le tamaititi le fe mai yes. And I ask for permission. Fetu, can I pray for your son? My yes, go pray. And I asked the doctors, can I have some time to pray?
And they said, yes, go for it. And I prayed. E whawhetai le atua. Na ola si nei alu toto. Amen. Couple of weeks, a month later, I saw him walking to school every morning. Every day I go to school to drop off my kids, I saw this young man walking to school alive. Amen. Leo ngā leo lea, spirit led. Tai ino I tātou e lea nganga o lea tua, mwhatumuina I tātou I mea alofa wha lea nganga mai lea tua. Leanga e te le I loa le me tupu le me te alua I lea taimi ma lea taimi. Amen. All this spiritual gift, ta ua tele lea, wha mea alofa ina yo I tātou. So we don't seek miracles. We don't seek signs. We believe the word of God and we believe that God is alive. Amen. Okay. Remember John the Baptist. As I said, John the Baptist was filled with the Spirit from his mother's womb. Amen. The ministry of John was that he pointed people to Jesus Christ. Amen. Say amen. And the first day I saw this young man walking again to school, I praise God. Amen. I thank God he's still alive. And nga whailau ta talo leo talo sia. Ia avea le neiva venga e whaolaina I le tina. Amene. Kusa pele sa moa I avea le mena tupu lana tamana te iloa. O la so I fua lea tua. Hallelujah. Say amen. And the last one, as we read our text, the gift of prophecy. Amen. Prophecy is not primarily for telling, but for telling, although the prophets did sometimes foretell. There is the office of the prophet, like Isaiah and Jeremiah, and then there's the ministry of prophecy. Taltonu tātou le whapewhetanga. Say amen. We don't know. May you be sitting in the house of the Lord. You are a prophet. But you need to discover your gift. Amen. Say amen. You need to activate that gift. Hallelujah. Manatua. Remember this. Suelaile, chapter 14 and verse 3. Aole profeta ni e tautala ia I tangata ina ia whaamafa na whanai ma apoa ai ma whaatonu ai. Are you with me? Pengale amen ai te lo wa ai lautus. Aia. But one who prophesies, first listen, strengthens others, encourages them, and comforts them. Ta ua tele lale me alofa leo lea fa perofeta ane. Why? Because there are free vaenga ia e tolu e mawhai o nao ngā ile wha perfetani. Listen well. The threefold ministry of prophecy is to edify the body of Christ, to build up, amen, exhortation, to fire up, comfort, to show up. That's how I fight with Fayupun I told wa. Amen. Hallelujah. Fa mafana fanai, apo iai, lal memulmuli.
feto mai ai. If it made for Peritania, say amen. But one who prophesies strengthens others, encourages them, and comforts them. Vi ia le tua. Okay, le la fa umal tato. O le ngala leo lea. Me alofa leo le perfecta ani. E ngalue ina ai le tino keriso. To edify the body of Christ. To build up. Amen. Hallelujah. Femea, to encourage them. To comfort them. Say amen. To strengthen them. Hallelujah. Ele fa pe o lo perfecta atu. Ko paho ao fa se aulia. Amen. E faa mafana ina ile tino keriso. Fausi a ile tino keriso. Faa malosi a ile tino keriso. Amen. Fire ile tino keriso. To fire up, to build up. Amen. And to show up. Really. Yeah. So I saw for ia lia kaule amen mai. Hallelujah. The Apostle Paul spends almost the entire chapter showing the superiority of prophecy over tongues. Amen. Hallelujah. Ia le tua. This is a greatly needed gift in our churches today. Amen. Taona ia se profetane i totono le kalesia Yesu i le taimi le nei. Amen. The gift of tongues. Those with this gift can discern if it's a devil parading in an angel's garb or a wolf in sheep's clothing. Mantua le perfecta ele taalo is tangata. Amen. Tautia tele me alofa le ale tua. Al tatalo le ile au fainga luenga ia tu lai mai ni perfecta I totono le kalesia. Amen. Praise the Lord. The gift of tongues, the word for tongue here means language. The gift of tongues is a supernatural gift to praise God. Does that make sense? Okay, listen again. The gift of tongues is a supernatural gift to praise God in a foreign language that you have never learned. Amen. They were praising God not in an unknown tongue, but in a known tongue. Manatua ia silam Paulo. Amen. O le lavi ingana malepe ai le falpui I ia le ali. O le ngangana malama. Vi ia le atua. O le ngangana I le malama I ti Apollo. Say amen. So when someone speaks in tongues, tapua I feel mu. Why? Because that person is praising God. Amen. Mele esel taua. Koe fo ia le tele o fa malosi au na le ali. O lauvi inga o le tali le nao lau fa fita au. O lauvi inga o le tali le nao lau savalinga. O lauvi inga o le tali le nao lau sa ilinga. O le ase me o lo isa ili ai. Say amen. Amen. They were praising God not in an unknown tongue, but in a known tongue. E lo polo alanga ele lei o ele atua. Fa tumuina o ele nganga o le atua. Ai te o tu le fale fe mai le atua faila I o le melea. Faila I o le melea. Na e maua le o le melea te mana o ai. Say amen. Aea.
Verse 22, chapter 14. So you see that speaking in tongues is a sign not for believers, but for unbelievers. Prophecy, however, is for the benefit of believers, not unbelievers. It's not my word. Amen. Feitau malala le fasamoa. O ngā ngana ese ele whai ma whailonga i e whaatuatua, a o e le whaatuatua, a o le perofetane. Amen. Hallelujah. Le ai. So you see that speaking in tongues is a sign not for believers, but for unbelievers. Prophecy, however, is for the benefit of believers. Hallelujah. Is for the benefit of believers, not unbelievers. I le atua. O ngā ngana ese le whai ma whailonga i e whaatuatua, a o e le whaatuatua, a o le perofetane, e lese whailonga lea mo e le whaatuatua, a o e whaatuatua. Tongues are not a sign for believers, but for unbelievers. Apostle Paul spoke with tongues on the mission field. Awe te whatamala I lau vi inga. Amene. Langa e whaamaoni lau vi inga e fio maile nganga o le tua e te tautala I ngangana ese. Papatiso ina oil papatisonga le ngang pa ia. Amen. I ia le li. Nā tatou taimina wa i whamolmole. Toi fia. E a whaamaula I lalo tusi ala avatu mo oe. A e alo e whaitau. E pengfiti ai oe. O le Romas fulua. Whai le walu. I walawa nā tusia. Te wa watu uma e le I se tusi e whaitau a. Amen. Whamanuia le tua ia toi le vaenga o tai au. O tātou le sona nā mo le masina. Awane ngata I. Ia manaia. Praise the Lord. Le ngalo ia te au. Ai tanga fisili. Ia sunga le wau. Amene. Ia le li. Ale lua nei fesile fia malamala mai fa mon mole la sunga fa fengeng. Ole momol ko ni tos furfalo na foi upo tolu. Ole upu muli muli fia malamala mai pole ale winga ole peto mai ai pamna ole upu male dala no ele fo mai male fa tua. Pe ma fai ona toe te lo ele a final time. Pento e o alsa unuanga la sunga fa fenga fa malamala mal tu langa le ole fa tua. Tele ia le au kerisiano ele fia o e vai fo mai. E mai e fa tua ele tua e malolo ai. Au tele lo pena fai ele tua le fo mai. Ale fa melta la Yesu ele au ngale fo mai mo e malolo na o e mamai. A fe mele mo le mau isi au kerisiano. A fai te tautala le fa tua te malolo. A fe melta la Jakopo. E o fa tasi le fa tua manga luenga. Pe ona sau noe lau sunga fa whenga ni tai au.
Ale fai men fai upu lua sfulu. O le tangata valea fai me whatuatua e le singa luenga. E fai mai le tangata valea e te le fia i loa ea ua mate lava le whatuatua pe a le aini ngā luenga. Pe mwhai ona to e whaamalamala māti le lau sunga whawhianga inga tūlanga le langa le te mori mau te whaalongo ai foi. Ma uloa foi le nei tangata e le tatonunga le fai mai pe pelo fo ma tu lo le ngana le nita ya ai umane to sulu al fo ma ya e pe tu langa na fai le tua ia au na e fe so ani mo tatou awale ola maloloin langa fai mai se o tele koko mawalunga o tele mai suka o le kanesa le se na ma fa mole tatou e va ile fo ma tatou i va ve atu ele mana ole atu e va ve atu temina mal fa alo Awe spate vi ele atua. Ele ali, wai malama le fisili le tai au. Aia, tal noa mai. Ole, fisili mua le au. Ola le wingo le upu leo le fai ungo le fai upu e tolu. O le feto mai. Mua e tolu vaenga lo tala noa mai ai le fai upu na e tolu i le mea lofa leo le profeta ani. E ina ia wha mawhana whana ai, ma apua ai, ma feto mai ai. O le upu fai le i le lo minga tu ai. Ia vi ia le li. E tilo i lau translation wha Peritania nei ai. Po le ale le vaenga muli nei ai. O le wha mawhana whana Ia o le translation le i to strengthen, encourages, and to comfort them. Ai ono le wha mo le mua mai le wha mawhana apu ai, feto mai. So e tele lava ia winga mwhai ona tātou wha winga ina ile feto mai. O le mwhai ona tātou e wha mawhana ai. Pe o vaenga ia e tolu. Awane i misia ia te oi, le nā watu. O le laua lunga o le mea lofa leo perfetani is to edify the body of Christ. Amen. E whau ai le tino ke riso, lua, exhortation, to fire up the body of Christ. Po le whai mai e wha malo si ai, e wha loto tele ina ai. Ia malvaenga muli is to comfort the body of Christ. Amen. Mantua tātou sa moi o le tele i o upu sa moi mwhainga whaliliu e le upu wha Peritania. So, o le tali atu le nā i le fesili mua lea lea o le ale winga o le upu leo o le feto mai. Ia te maua wha mawhana apu ai, wha malosia, aia, wha loto tele ai le tino ke riso. E ona whai mai wha Peritania to strengthen them, encourages them, and to comfort them. Okay, ole silona lua sunga le au. Ia pena whai ele atua ia fo mai. Ia e whalongolongo totoa i le saunoanga sunga le au. Ia le anto Italia le au lang fisili. Ia ole ele i whalau tele atu le tali. Lue wa il fo mai. Hey, go see the doctor if you're sick. Okay. Awane I aveseina o le whalau te lenga o le tali. Pe na avatu I le tatou le sona nei tae au. A whai wa si I lo ulima I lo whaatua ma lo loto atoa I le whaalango au se fo mai. Don't judge me. Leanga ese level whaatua. Amen. Hallelujah. A whapea foi wa e whaalongo I tangata o le la tau lea tau tinonga. A whai foi wa iain tangata na tau tino kai peo le
o le vaenga o le fesili awa umange awa toi oe va aile fo mai. E ese levo whātua tua. Aia. Amene. Aleluia. Aia tali tonu na whai ele tua fo mai. Alue vai fo mai. Amene. Aua te whātai tai fo le tangata lai whai mai o te le tali tonu in fo mai. Langa lai tū tangata na ea. Tali tonu o lo soifua le tua. Peilau tātou wa. Tali tonu i le whātua tua mangalu. Mangalu enga. As we go to see the doctor, we pray for God's healing. We pray to God for the doctors to do their job right. Nanga ifu tangata o wawenga o ngā fo mai. Amen. Hallelujah. Lai whapea o ma ngai o le sau o le fuala au ele loa wawe to ele istangata. But before you go to see the doctor, pray, pray, pray. If you believe you don't see a doctor, pray, pray, pray. Faith. Amen. But the last thing here, don't judge. Nanga ese level whātua tua tangata. Hallelujah. Nanga isa oa, nanga i wheafo ma i ula la ua. Nga wha mea alofa ina i le tua mwhailonga, le poto ma le ata mai ua. Le aise ami o tonu. Amene. Ale ala tau fetuli atu tātou whanau le tua, wa e alu e te whaatua tua i le fo mai. Amen. But before you go to see the doctor, pray. Ta talo i le tua. Ave le poto ma le ata mai le fo mai. Ia sa o le fuala au e mai. Amen. Ia o le talinga le siri lau sunga le wa o pou family e ina lau fina ngalo. Amen. Alu e vai le fo mai. Awa te popole le tangata wa si'ilo na lima matu i le atua. Le anga le tangata naya, lai whaatua tua i le atua. Amen. Vi ia le ali. Ia e isa si fesili. Hallelujah. Mea le fesili ngia i e tātou lea, le mana o le atua. End of the day, like I said, e wheo fo il fo ma. Ai le whapea la tātou le whaalea o ngā ina i ngā luenga fo ma. Everything we do, we have to be spirit-led, spirit-filled. Ne ia tātou ta talo atu i le atua ta mā, mua atu, le mate o te vai fo ma. La ngona fo il vai o le tino. Ia maua mai se feso soani. Ia... I think, o leisi tali mana i o le melia, you can be your own doctor. Look after yourself. Amen. Hallelujah. Be your own doctor. Secondly, wale mwhainga look after, oi, alu e vai fo mai. Amen. Vi ia le atua, lau sunga le aupo whamali e ina le tali o siri. But if you hear people standing in faith, la tau tūl whātua tua, that's them. Vi ia le ali, o tangata na ia o mauro la tau whātua tua i le ali. Tali tonua oi le meua tali tonua ai. Awa nei taita ina fua o i le mea lai tū o i le stangata. Wai ai. Amen. Be spirit-led and spirit-filled. Pray before you go to see the doctor. Tātou whalongolongo nei le tele o moli mau, ma tele o mea lo tutupu. Sauni se tautonga, tātou te tatalo i le ngā luenga le atua ina ia pui pui. Ave le poto i fo mai, whaatino ina i lato ngā luenga, aia. So that's the main thing. Pray before you go to see the doctor. Tanga iei fo ia fo mai ulala iei o wa tele fo ina i tangata ua vave ia o nole. Ia fo i leo tato iei le wa mata le malosi mai o ngā luenga le pouli uli. Amene. Ai le aise mea e tai mai lea. Tangata o le malama. Whanau a le atua. O le ale tau mawhai o le istangata e whaise me leanga ia te oe.
e le ai se mea e tai ane ia te oi. Ngai whai mai e al tātou tuspa ia. Pa usea, se mano ma se mano e loi tū anga vale ma loi tū tau matau. E le ai se mea e tai ane ia te oi. Ia, e se si fisili. Ia. Praise God. Vi le to me so patina vi le to. So le ya Pia koi pati mai, patasi mai. Vi le to. Pia mana o mies fo mai tatu pati le nei tai au. Ia au lo fisili pastor le nei tai au. Ile tatam ta pule e fatatau le ngangana isi le ngai sau no ai. Family le scripture lenga e faitaunga mai. Malo ua malam e fai ua tulo fisili. O le the word of prophecy or wait. O le tautala lenga nana ise like the speaking in tongues benefits the unbelievers, and then the word of prophecy will benefit the body of Christ. That's what the verse says, eh? And my understanding for like eile tangata te mata. His name is Derek Prince. He's Dr. Derek Prince. He's one of the pioneers of the Pentecostal church. And nga failanga moli mau ole ngangana ise the reason why Paul says Emmanuel ile tangata tangata ile ital tonu ile mea lofalia na faile lato mission ali ana o ta la ile nu ese fa manuia le to tangata le mea lofalia, and then he's able to preach the gospel to the unbelievers. That's like an example of speaking in a different tongue. But ole word of prophecy la le fatatau ilo fisili va moli. Olo fisili la le emana o mia le tino ke riso ia perfecta. Amen. Olo fisili la emana o mia ministry ta ito ta sing perfect. Bele ai. Pe ole ale vai luaina pe tasi pe lua perfecta vala auina le tua molea region po molea city. Because God calls his prophets vala auina le tuana perfecta, but olo fisili pe mana o mia ele e kale siela to perfecta, or is that what's your understanding of that? Amen. Amen. Ia, pei aona e fai tete fo se tali ona le live tatou sauninga. Al manai al fisili. La amata tu fa pel tali. I to tonu o se ekalesia e maise lava le ngā luenga le atua. E tatauna a toa ai le fivefold ministry o mea alofa tangata ia mai le atua. O le apostolo, o le perfeta, o le fai evangelia, o le leo mamoe, ma le au, o le fai aonga. So o le tatalo foi le nala au fai ngā luenga i to tonu o so se ekalesia. Ina ia tu lai mai nisi o le ekalesia, e tō fia e le atua e fai ma apostolo, e fai ma perfeta, e fai ma evangelia, e fai ma leo mamoe, e fai ma au. Amene. O le tali la sese, pe tatau ona i aini perfecta i totonu o ministry. Yes, e tatau. Amene. E tatau ona i ai. Lea ngā lemana o mia, lea le fau wina o le tino ke riso. Amene. E ese a le matafa i oio la apostolo, ese le matafa i oio le perfecta, fai evangelia leo mamoe a oau. Amene.
ese uma latou mea lofa. Ameni. So e mana o mia. O le vaenga la nai taun tātou wawai ai. O le mana o mianga le nai to tonu o le ngā luenga le atua. Po so se ministry. Fausia ai le tino ke riso. Ina ia wha mawhana whanaina i le tino ke riso. Ma ia wha malosia i pea le tino ke riso. To tonu o le ministry, to tonu o le kalesia, to tonu o so se maftanga. Ia le li. So that's the purpose of all these fivefold ministry. Hallelujah. Say amen. Ia o le tali atu nai le sili sunga yasis. Kwa imanga o miya ni perfect. And like I said, you may be naifa tau waalau lo mafau ia te oe. Hallelujah. Ia le li. Al tatalu. Ia whana nau maini apostolu perfecta. Mea alofa tangata ia le atua. Mole ngā luenga le atua. A walea. Whauwina o le tino ke riso a. Say amen. Ia le li. Ia. O le a whaangata mai il tātou a onga. Ma lo, ma na ia fsili. Ma la malama i fo ia tātou whanau. E maisa tātou a onga sa. Ia. Ia isi taimi ia. Sau lava le taimi o le tua e wha malama atili atu ai. Ia tātou mea alofa tangata ia mai le li. Ia e tāpena lau sene. Su e vailau wha ia onga. A vei lau sene. Ia a wal tātou sene ala onga san nei tai au.
Ia, tātou te talo mo le whapaiaina o le tātou sene le neita e au. Ia e mai se fōi o le whaiwina o le tātou wa o ngā sā. Ia ai le i whaiwina o le tātou wa o ngā sā. Ia e watu le wanoa nei pe i sina whamna tuina lo nā soifua nei masina. Ia su mai e whaise mo li mau. Se o mātou mata atu ia te oe. O le alo soifua nawa iai. Ia ma se i whaise ta talo mo oe nei tae au. E ai se isi na whamna tuina lo na aso whanau nei masina. Hello, my name is Teresa. Hello, my name is Teresa, and my birthday was on the 13th of October, and I turned 12. Yeah. My name is Teresa. My birthday is on the 13th, and I turned 12. My name is Michaela, and my birthday was on the October the 1st of the month. My name is Michaela, and my birthday was the October the 1st of the month. Ia tātou tūlai whātasi man nei tae au. Whaile ta tālo mō lātou, ia ma whapa ia tātou taulanga. Tūlai mai. Whaloloa mai lo a au luma nei. Ta tālo mō Teresa ma Michaela. Ta māna nei tae au, mātou lau tutu le li. Se o mātou ta tālo ma whae e o mātou lima I lungo nei whanau. Mātou moli mawina le tua lo alofa tausi a te I lātou e ala I lau wha malolonga. E mai se foi le li ia lo lātou wola tupu ae. O manuia le tua o na lau tau singa. Mātou whautai mātua na whanauina nei whanau. Ta tālo le li Fua ia te I lātou le tua le poto le whautauta. Ia wale tua le taitaino nei whanau mō lo finangalo. Mātou te talo ta māli nei tae au. I le taulanga po le sene a le aunga sau mātou auina nei asu. Le ali ie mātou walau atu ia te oe mō lona whaapa ia ina se ie whaapa ia. Le sene a lau whanau le tua mō le aunga asu sā le li. Ma so se mana onga o lo iai to tono nei fo I ngā luenga. Talo lava ta mā, wha manuia ia I lātou umana lafo. Mai se lea li eo so se awala na ala mai iai le tua. Nei se leni wai wha manuia ia te I lātou. Nei ia lātou I loa ai le tua o lo soifua oe. Oe o sosia, ma le ta mau a inga le li o wha manuianga. Pe a mātou a vatu ia te oe le li mea ma le loto. A toa, o mātou te talo lea le li. So ni mai la mataina o mātou sauninga. Anga le lei foi I whanau o lea taitaina o mātou whainga taulanga le nei tae au. Tu maua tu lava ia te oe le tua lewe inga. Ono Yesu ala tuai te talo. Amene. Ma amene. Sumai e whawhailo ai whanau, whamanuia.
Manuia. Mai nei whamanuianga se lua mo Makaila, ma Teresa, hip hip. Tasi mo le atua, hip hip. Ia, tātou alala mai lalo whaaftai, whamanuia tele le atua i lau tāpua inga le nei aso. God is good. All the time. All the time. God is good. God is great. Every day. Every day. God is great. This is great. We're just going to sing some songs to prepare us as we enter the presence of God this morning and we worship Him. Amen. Amen. Sing along and just praise your God this morning. Amen. Praise you, Jesus.
God is good All the time. all the time. God is good. Momo se whatalofa atu le songa whawhengainga, malana whaletua, ao malato whaletua, te akono malato whaletua. And also a warm greetings to our church this morning, amen. Put your hands up if you're ready to praise the Lord this morning. Amen. Put your hands up if you're ready to praise the Lord this morning. Amen. Before we get into praise and worship, I just want to, can I talk to you today, church? Can I get an amen? Can I talk to Amen. you know, I'm going through this worship journey. This year I've better my relationship with God, amen. Amen. Learning how to lead worship, learning to be in front of you beautiful people this morning, amen. Just one encouragement I have this morning, worship is not the songs we sing for these 20 minutes. Hallelujah. Worship is a lifestyle, amen. Yes. Worship doesn't start on Monday. Oh, start on Sunday. It starts on Monday. Amen. Amen. Hallelujah. Worship starts when you help the poor. Amen. Amen. Worship starts when you pray for someone. Amen. Hallelujah. Worship starts when you do good for people. Amen. Amen. I'm just honored and grateful to be able to lead worship, to have this opportunity to Hallelujah. speak the word to you. Amen. Praise you, Lord. So we're gonna get into a little praise this morning. Amen. Amen. Hallelujah. Can I have everyone standing this morning? Amen. Thank you, Jesus. Before we start our praise, I would like to read a scripture to you, if that's all right. Amen. Amen. It says in Psalms 30, verse 5, "For his anger is but for a moment, and his favor is for a lifetime. Weeping may tarry for a night, but joy comes with the morning." Amen. Amen. Hallelujah. Yes, Jesus. The scripture is telling us that whatever we go through in life, whatever hardships, whatever struggles we go through, that's temporary. Amen. Amen. Yes, Jesus. That doesn't last. Hallelujah. But the joy of the Lord Amen. lasts forever. Amen. Amen. So as our team sings this song this morning, Jesus. go around, shake someone's hand, and tell them that the joy is coming. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We will not be shaken. Amen. Amen. Hallelujah. Praise you, Lord. Our team hasn't got the joy yet. Amen. Now, we will not be shaken. We will not be moved. Go and shake someone's hand this morning. Amen. Side us. With him we cannot lose. For the shadow surrounds us. We will fear no evil. We'll trust in the Lord with our hearts, and in your joy we will dwell forever. We will not be shaken. Shaken. We will not be moved. For the Lord is beside us. With him we cannot lose. For the shadow surrounds us. We will fear no evil. We'll trust in the Lord with our hearts, and in your joy we will dwell forever. Though the night may seem weary, joy is coming, coming, coming in the morning. Oh, praise you, King Jesus. I know joy is coming. Though the night may seem weary, joy is coming, coming, coming in the morning. Oh, praise you, King Jesus. I know joy is coming.
morning. Oh, praise you, King Jesus. I know joy is coming. Yes, joy is coming. And bring our Lord alive. We want something to sorrow. Our joy is coming in the morning. Hallelujah. In the morning. Your light can drown out darkness and bring our joy to light. We won't submit to sorrow. Our joy is coming in the morning. In the morning. Your light can drown out darkness and bring our joy to light. We won't submit to sorrow. Our joy is coming in the morning. In the morning. Your light can drown out darkness and bring our joy to light. We won't submit to sorrow. Our joy is coming in the morning. In the morning. Though the night may seem weary, joy is coming, coming, coming in the morning. Oh, praise you, King Jesus. I know joy is coming. Though the night may seem weary, joy is coming, coming, coming in the morning. Oh, praise you, King Jesus. I know joy is coming. Though the night may seem weary, joy is coming, coming, coming in the morning. Oh, praise you, King Jesus. I know joy is coming. Yes, joy is coming. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. As we get ready for worship this morning, I just want to read a scripture to you this morning. Amen. It comes from Psalms 103. The scripture says, Lo wanganga whamanu ya te oi, o mea umafoi ya te au e tonu, ya te oi e whamanu atu. Amen. So as we prepare our hearts to worship this morning, that scripture tells us, let's worship our God with all our soul. Amen. Because of his protection, because of his healing, because of his love that he has with us. Amen. So as we prepare our hearts, let us worship our Lord with all our soul. Amen. Ya te au ia whamanu atu. E ofua e I le viga ma le matango fie tama e pa Ya Jehovah, o mea uma foi hoi totonu ya te au ia
Famanuatu.
fai pe sena hilo sua fai sili sili lea ele aise tu sama o te pese ilo sua fa ilo me yolanya ea ea e tua le mamano e ova e fa baba Suma le mamano eva e fa baba e suma le mamano eva e fa baba. Hallelujah, Lord. We give you all the glory. We give you, we worship you. We give you the glory. We give you all the, we worship you, Lord. We worship. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. As we dwell in the presence of God this morning, it says in Psalm 63, verse 3, Awa lo alofa esilio na lele lea ileola. O te vivi atu lava yate o ye ulangutu. As we dwell in the presence this morning, let us worship God for his love. Let us bow our heads and bow down on our knees and praise him for his love that he has upon us. Hallelujah.
Ua fia inu loa nganga lea ni hia te oe. O nau nau lo lo to lea ni hia te oe. O loa lofa Siliona lele lea ni leola Yesu e ua pia tu Lolo toia te oe. O te vivia tuia te oe. Whamanu hia te oe. O te sisia e olima I lo suafa. Ua o iloa lo malosi malo mamalu Ua whaio e Mao Feo so so ani Ua e ta o fiau I o au O te oli oli le olo O apa o Ua o iloa Mama o si Malau mamalu Ua whai o e Mao Whea so so ani Ua e ta o fiau I o au O te oli oli le paolo Po apa O loa lofa Siliona lele leola Yesu e ua pipia tu Laulo toia te oe O te vivia tuia te oe Whamanu ia te oe
Hallelujah, Lord. We worship you, Lord. We give you the glory. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We worship you. We hallelujah, Lord. Praise you, Lord. We praise you, Lord. It says in Psalms 95, verse 6, come, let us bow down and worship. Let us kneel before our Lord, our Maker. Amen. As we worship this morning, let us thank God this morning. Let us thank Him for His love. Let us thank Him for His protection. And let us worship Him this morning with all our heart and all our soul. Praise you, Lord.
We bow down and worship Yahweh. We bow down and worship Yahweh. Matote ifo matapua Matote ifo matapua
Jehovah, 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 Hallelujah, Lord, Yahweh, Jehovah. We bow down and worship you, Lord, Yahweh, Jehovah. We worship you, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. We bow down. Thank you, Lord. We are it. Hallelujah, Lord. Heavenly Father, this is our worship to you this morning. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Lord, for being in this room with us. We thank you, Lord, for moving in our hearts. We thank you, Lord, for these talents and these gifts that you've blessed us with to worship you even more, Lord. We thank you, Lord, for your guidance, Lord. We thank you, Lord, for your protection. We thank you, Lord, for keeping us safe, so we glorify your name. Lord, everything that we have is yours, Lord. We surrender everything to you, Lord. You are the Alpha, Lord. You are the Omega. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. This is our worship to you, Lord. Forgive us if it's not enough. But we will continue to worship you, Lord. We will always worship you, and we will glorify your name always, Lord. I say this in your name, and all God's people say, Amen. Hallelujah. Bese o se tau tinonga ia te oe nei tae au. Au tā pena te whaalongo le upo le atua. Wa malie matai vai. O ai ea le tangata.
Yo le tua. Tau masua sua la wipu. Ese mai ai whawhetai le tua I lo alofa. Whawhetai tamai lo wanga lelei. Glory, hallelujah. Lelei lava oe le tua. O ai ea le tangata. Wa e whau laulu. Tau masua sua la wipu. La wipu. Whawhetai. Oso mai ai whai upo e lua. Whawhetai. Whawhetai le tua I lo file mu. Yo e tama o mātou loto I e ato nei tai au. I le file mu. Wa e au mai. Wa e au mai. Wa e sui la wamo. Lo wali e. Yo e le tua. Ana le se no e tama. Whawhetai Yesu. Whawhetai. Ave staulanga pati le atua nei tai au. O mātou langona ia tamā. Se ia watu lo mātou ato atoa ia te oe. Wai le ai lava se isi wana o oe ta tau ia I le tua le mātou taulanga. O le mātou whawhetai o le mātou whaneenga I le nei aso. Wana le se ano e tamā. Mātou te le maua le nei aso fou. Whawhetai wa e manatu mai. Whawhetai wa e toi whaola mai. Whawhetai wa e toi whangua I mātou. Lea mātou te pese whawhetai ai le tua. Ono oio se tua whaiva venga. O oio se tua lofa. O oio se tua tuuava noa. O oio le tua loo muli muli. O fofonga I lunga ia te I mātou. Father, we thank you for this morning. Who are we? We must be thankful and we must be grateful for this beautiful day that you have given us to worship and to bow down and give you all the glory and the honor, your majesty. We thank you, Father. We adore you and we honor you and we thank you for your presence. We thank you for your Holy Spirit.
lives in us. Father, fill us. Whaatumu I mātou. Aua ni o mātou fo'i le tua I mea na mātou o mai ma mātou. Aua ni o mātou fo'i ngau ngau. Ia mātou fo'i wai whaatumuina I mātou tama. Ia mātou fo'i wai whaamaliaina o mātou tangata. Ia mātou fo'i le tua wai tali se manaonga. Ia mātou fo'i le tua male oli oli, male alanga I o mātou loto, male mauti noa o oio le puna o mea uma. Au taita male ne yaso tuma watu ia te oe lovi inga, le whamanu ma le whanetanga. O Yesu lea wala toa le mātou te talo ala langa whatasi le whanau le tua. Whaleo ai sau pati pati le tua. Nai alala mai le mamalu le tua I le nei tai au. You may be seated in the presence of the Lord. Turn to your neighbor and shake somebody's hand. Atalofa I stangata nei tai au. Mai whai ai ma lo le tapuai, ma lo le whai taulanga I le atua. Ia ma lo fo'i le whai vi inga le nei tai au. Le leilau whaalongo le nei tai au e wavel tātou whamalosi. E leo se teimi e toe tala noa ai, e leo se teimi e toe wo le teimi o le upo le atua. This is God's word. We give God His glory, and now we have to receive from the Lord. Say amen. Aea. Mai maue. Ava ai atu le nei vai aso ma le nei weekend. Tumu mai lea ai ma lea atu nuu. Ma lea atu nuu. O lea no foanga ma lea no foanga. What a spirit. Aya. Aya. What a spirit to lift up the Toa Samoa. Wow. Thousands and thousands of people, they come and parade. Flag for Toa Samoa, flag for the Toko Uso. Amen. And you may be sitting in the house of the Lord. You were in Mangri last night. You were in Ota'u last night. Amen. And you come in the house of the Lord and stand, look stupid. You don't know how to worship God. You don't know how to praise God. Amen. Like I said, what a spirit. Mai maue pe ana whaapea uma loto tangata o mea tapua I le tua. Hallelujah. Ai ta fefe e ai longa o uma le lotu le au parade. Hallelujah. That is the question. What about God? Amen. Le te mau ai le malosi. Le te mau ai le oli oli. Le te mau ai le manuia. Mau ai lau ngā luenga. Mau ai lau whanau. And yet, you come here and you don't know how to worship. Or praise. Or shout. Say amen. Tell your neighbor, say, know how to shout. Know how to say amen. Know how to say praise the Lord. Not just the Toa or the Tongan. Hallelujah. Stop being a fake Christian. Amen. If I feel tato woe, if I feel le laulangi, that's okay. What about God? Amen. Hallelujah. Atonu foi wahalu au tupe. Teu lau taavale. Teu lau lumafale. Whaatau lau Jersey o Toa Samoa. Aea. Roma suma lua. Iau tautu ina atu o tautino. O le taulanga e ola. O le taulanga e paia. O le taulanga e malie I luma o le atua. Present yourself as a living sacrifice to God. Amen. Ia talia e le atua lau taulanga. Ia talia e le atua lau viinga. Ia talia e le atua lau tapua inga. Le anga tātou te leo tapua I se tangata. We're not serving a church. We're not serving a man. We're not serving a pastor. We are serving a living God. A God of Samoa.
a God of the universe. Amen. A God of all human beings on the face of this earth. No matter what religion or whatever doctrine do you believe in, every human being on the face of this earth is serving the Almighty God. Amen. Olsa valina mo oen leita yao. Amen. Ya tui na ato tātou tangata. Tā puai male loto atoa, I loa nganga atoa, I lo malosi atoa. Where's that strength? Where's that spirit? Nga e so o ngā halu ai le parade. Nga e punga I luma tau TV. Amen. Na e o te ngia ai lo matua pala mo le tongi ai pilo sky. Why? Because you want to watch the game. Amen. Where's that spirit? Come on, church. We are the children of God. When we come in the house of the Lord, no one is stopping you to shout. No one is stopping you to praise God. Amen. No one is stopping you to do whatever. Like I said many times, e pule a o le toi ngā tāpua I ai le tua. A le tāpua inga lo mana o I le tua e whaia mai le loto ma le wha maoni. This is our month of spiritual gifts from God. O le masina le nei o mea lofa wha le nganga mai le tua. Look at verse 3. Vaenga mua, be humble in the use of your gift. Ia iaia te oe le loto maua lalo, I le whaonga ina o le mea lofa mai le tua. Amen. God, how you think, leo o manatu. Amen. Let's hear the word of God. Verse 3. Because of the privilege and authority God has given me, I give each of you this warning. Don't think you are better than you really are. Awane I whaasili lau manatu ia te oi. Awane e manatu ifo wa isili leisi tangata. Be humble in the use of your gift. Awane e manatu le mea lofa le atua ia te oi. Ona eva ai maua lalo ile leisi uso. Amen. Ia leo ina o tātou manatu. Ia le atua. It is a great challenge for all of us. Tell your neighbor, that's right, eh? It's a great challenge for all of us. So, o se lui tau tele mo tātou. Don't be selfish. Whaamua leisi tangata I o tātou manatu. Amen. Whaamua le atua. Mai maue la pang whapele kumu o parade ma mei o tapua iei. Peanga whapena fo I le tumu o tapua inga I to tonu o whalisal taimi nei, why not? Aya. Hallelujah. A whaileanga makua I siva malosi. E lopenga o ngā kua I maseki a kongo. Hallelujah. Amen. Penga palau vale a toi maseki risiano. Hallelujah. Ale a sau le fale o le tua I le iloa tapua I le li. Amen. It's a great challenge for all of us. Amen. And Apostle Paul begins with a note of authority. You have the authority from God. Amen. Vi ia le tua. Mai lai al fai unga fai upuna tolu. Be honest in your evaluation of yourselves, measuring yourselves by the faith God has given us. Aya. Fapupu. Paul knew he was an apostle, but he also knew he is a sinner. O te malamalama wa o whaife au. O te malamalama wa o le tangata o le atua. Ai sili ona maua lalo o loto o wa o le tangata anga sala. Amen. Whai lotua oi, we are all sinners. O tātou o tangata anga sala. Ai au e te fia mama. Au e te fia paia.
A ia ola pa ia. Amen. Hallelujah. Be humble in the use of your gift. Are you okay? Grow in your faith. Tell your neighbor, grow in your faith. Be united in the purpose of your gift. Amen. Let's look at verse 4. And you can follow along with me with your Sermon Bible. Just as our bodies have many parts and each part has special function. Amen. Hallelujah. Understand that there is diversity. Like I said, o tuina le tua le mea lofa o le upo le poto ma le malamalama i le isa uso. Tuina le tua ia te oe le whae e o ulima i lungo tangata. Hallelujah. Tele mea lofa ese wa umai e le tua mo i tātou. Amen. So he says, so we, being many, hallelujah. He says, we have gifts. Tātou uma. Hallelujah. Amen. Be united in the purpose of your gift. A ho'olan tātou o mai to tono le fina ngalo le tua ufa mea lofa ina umai tātou le tua I mea lofa ese. Hallelujah. Ona tātou wa aia leo le mamalu o le tua. Ona tātou wa aia leo le ngai yoi o le anganga o le tua I to tono le falen lei. Amen. Grow in your faith. Hallelujah. And understand there is individuality. Amen. Meaning all members do not have the same function. Ese lau mea lofa, ese mea lofa lo uso, ese mea lofa lo tofine, ese mea lofa lo tina, ese mea lofa lo whanau. Amen. Serving one purpose. Au auna le wha moe tas. To edify the body of Christ. Amen. Hallelujah. To comfort the body of Christ. Ia le tua. Amen. When God saved you and me, He gifted us uniquely and individually. Selma na yo mea le tua. Amen. E mana ia tu ilo mea lalolangi. Hallelujah. A ola ina whaolaina I tātou. Ma alofa maile tua ia I tātou. E ese le tā ua o le mea alofa e vatu e le tua ia te oi. Amen. When God saved you and me, He gifted us uniquely and individually. But we must understand there is individuality. Amen. Ese uma tātou mea alofa e tasi le wha moe. Leisi vaenga, understand we are a body. Tātou I lo, tātou o le tino. Ia le li, members of each other. Look at verse 5 and verse 6. So it is with Christ's body. We are many parts of one body and we all belong to each other. Amen. Ele ei sei se whaatau waai to tono li ngā luenga le tua. We are a body. We are all members of each other. Amen. We are all citizens of the kingdom of God. Tātou ummo citizenio le malo le tua. Hallelujah. Like the Bible says, say amen. Hallelujah. So it is with Christ's body. We are many parts of one body and we all belong to each other. Amen. And again, say to your neighbor, we all belong to each other. Brother, sister, we all belong to each other. Amen. Hallelujah. Leai. Verse 6, in His grace, God has given us different gifts for doing certain things. Well, so if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith
as God has given you. Anai ia lau le mea lea langa ele fe sopoa I mea alofa le atua. Understand there is individuality. Amene. Ese uma tatou mea alofa. Ai tasi le wha moe moe. And we must understand we are a body. Tau tatou malamalama o tatou uma o le tino keriso. We belong to each other. Be active in the exercise of your gift. Amen. And prophesy or prophecy is the ability to declare truth. Amen. Mele lepe ele o se fa fefe. O se fa fefe fefe. Alanga a saulo le perfecta e tau tala le mea moni. Amen. Hallelujah. And if you have the gift of prophecy, then prophesy. Amen. Angal perfecta pepelo ai fefe prophesy. Aia. Be ia le atua. Be active in the exercise of your gift. Wai ai. Pea ole ai ang se amen. Ale alo lau koutoa. Kouto kouso. Aia. I love you toa. Ale sau I pese matua mo. Hallelujah. O se toa po o se matua mo. E longo fia tangata o le toa. Toa le tala le lei. Ele ma. Amen. Fa tai le tua I la upu. Fa manatu ia te au. A whaia te au le mea lofa al perfetane. Ona o tau tala le tangata e whaalia le mea moni. O lo fina ngalo ai le tua. Be active in the exercise of your gift. Amen. If you have the gift of prophecy, then prophesy. If you have the gift of ministry, then minister. Hallelujah. Teaching, then teach. Fai oes fai aonga, sao tala noa mai fai fe au. Hallelujah. A fai o wailangona oes perfecta, sao tala noa mai fai fe au. Hallelujah. Amen. If you have the gift of leadership, then lead. Amen. Hallelujah. If you have the gift of giving, then give. Amen. Ai aua le lo vai kulo wa te le mewa fo ele sangata. La ngal meanga le wa se ai mea le ke wisiano. Amen. Na va ai atu lo le o ele tele fa inga luenga. Hallelujah. Amen. Ele o se fa atauta va. But if you have the gift of giving, then give. Pe ave la luas fulutala, limas fulutala. Hallelujah. Then give wholeheartedly for God. Amen. Exhortation, then comfort the people. Hallelujah. If you have the gift of mercy, then show mercy. So you te oile me alofo le angalelei, angalelei. Hello tua oi, angalelei. E o te vai atua lai fia ailo neipa e te nofo a malau aisa lai tumu le mit. Lai tumu lau ka poki mea ai ma whaatau. Amen. Hallelujah. Let's finish off. Ela nei vaenga ia le avatu mo tatou. Tatou malolo lea. Ma nei le upo le atua. Verse 7 and verse 8. If your gift is serving others, serve them well. If you are a teacher, teach well. If your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift for showing kindness to others, do it gladly. Let me share several steps to conclude us. More.
awana imisi vaenga ia. Make sure you are a Christian, for only a child of God has received these types of gifts. Make sure you are a real Christian. Amen. For only a child of God has received these types of gifts. Secondly, know what the gifts are. Amen. Ia e malama I mea alofa whaleanganga le tua. Hallelujah. Purposely present yourself to God as a living sacrifice. Pray for wisdom. Tatalo molepoto. Catch this one. Jump in and serving, seeking a place of service that brings you joy and satisfaction. Ai pole ase me te au nai, ele ngata I to tono o finangalo le tua, in your workplace, in your family. Amen. Find a place of service that will bring you joy and satisfaction, knowing that you are serving God. Amen. Hallelujah. Listen for what God commands you for doing. Hallelujah. Seeking means asking God, praying to God, wait for God. Amen. And listen for what God commands you for doing. Awal fai mai lolis tangata e alu. Amen. Manaya e whaatali le tua, fesili le tua. Amen. Don't seek a particular gift. Amen. Why? Be content in what God gives us. Amen. For He only gives to us what is best for you. Amen. Hallelujah. Amele mo ine yo fonga leita ya. Tama. E alula le ne yaso le tua. Au le nau ta inga le tua le loto ne ia matou maua. Le mea te finangalo ai. O matou whalongo. Ia matou au auna le tua. Il whaunga ino matou mea lofa. I le loto maua lalo. Matou te au auna i le tua. Ina ia auane ia te I matou. Le manatu whaapito ma le manatu whaasausili. Aia matou mauti noa o I matou o le tino o keriso. O I matou o tangata au auna atu. Ia matou I loa le lii. Wa umaona e wha mea lofaina I matou tama. E mana o mia le toi whafangu. Mana o mia le toi whaanga ioi. Mana o mia le matou sa ili atu I ate oe. I le mea e tusa malou finangalo tama. Na oe te sila fia le tua o matou loto. Tama leita e au whaamanuia lau e kalesia. Whaamanuia I whanau. Whaamanuia I lau whaipese. Whaamanuia I lau au whai ngā luenga. Le mātou ta talo le tua. Ne ia tūlai mai ni apostolo. Tūlai mai ni perofeta. Tūlai mai ni wha evangelia. I leo ma moe mani a o le tua. E ngā lulue mole fausia o lautino. Ngā lulue mole wha ma whanawhanaina o le aupa ia ma le au wha atua tua. Ai o mātou ngā lulue e apo I atu tamā. E uina ese le tua me alofa. E tasi le wha moe wa e tāpena ina ai mātou le li e. Se o mātou au nātu. Se o mātou tali atu I se manaonga. Na ia avea I mātou ma wha manuianga le tua. I so se mea mātou te o iai. Tula I mai tātou I kalesia.
Usu mai tātou pese, pe atu sau whaatai ata man nei tai au. Te malava oi le lua vā malo atua. Whaatai le atua, ta talo i le atua nei tai au. Foa i mai, au mai, toi whaola mai, se mea lofa i te au nai. Ele ngata i to tono o lana ngā luenga, au to tono o tātou a inga o tātou sio manga. Na ia whātu mawina le oli a te i tātou. Ma whaamalia ina ai o tātou tangata. Male mauti noa. O le atua o loo soifua pe lava. O lo tātou au nai. Tamā, lau tutu lo nuu. Fola si atu le atua o mātou loto i ate oe. Taita mā i le tangata ua e manatu mai ai. Au tai le tua i mātou o tangata angasala. Ai te le manatu le tua i o mātou tuanai. Te le sila le tua i o mātou vaivainga. Au lo loto le tua i e whaonga ina lau whanau. Mātou tutu i o luma tamā. Ka tala ato mātou loto i a te oe. Se e whaamanuia le tua i lo. Whaamanuia le tua i lo a inga. Nā se mea lo mana o mia lau sosoani tamā. A pātu le tua u au. Whaama whana. Whaama losi. Whalai au. Apua i oe le tua i o mātou sawalinga. Ina ia mātou au na male mauti noa. Tasi lava le tua o le whamoe. Ia mātou avatu i a te oe lau lava vi inga. Wa le tua le whaola ino anganga. Wa le tua le mātou au nanga i a te oe. Noe tamā whaaftailo file mu. Mātou sapa Italia i le tua. O i le tua o tūla in leitai au. O lo iai se mana onga i lona loto tamā. Whaamanuia i a te ia. Whaamanuia i lo a inga. Whaamanuia le tua si a mātou i kālesia. Talo foi tamā in leitai au. O i nisio ne kālesia o mātou le mafuta le asu. Pai atu le tua loa ao whaamalolo. Loa ao whaivavenga. Whaamanuia le tua i loa inga. Anga le lei le tua i le tino ke riso mātou mafuta. Whaafeiloa i le tua se mana onga. Tuina ato mātou tangata o le taulanga ola. O le taulanga e paia. O le taulanga e malie. Whaaftai tamā wa e talia i mātou le nei aso. Wese mai ai whaapetai. Hallelujah. Tuina atu le avanoa nei le sunga po le auna le tua mo le tātou taulanga ma le spuluai. Wai sui la wamo aftai tamā.
Praise the Lord. De pumuona whaftai ale anga leo le tua mwhai tātou whiroi. I le nei tū lao lona sāpat. Ia whaftai atu de sunga le tamar whale. Mo le upu fola fola. Tau ina ia avea se lanu le nuanua i o tātou loto mo tau whinangalo. Ina ia mwhai ona tō mtau ina i tātou savalinga nei tau sanga. Ai maua mai se whamalosi. I le mātai o sifuru ono. A o lona whai upu e sifuru iwa. Ia, o le tala malamalama, ina ua fisiringia e le au sa tukai o ma le au wharsai o. Le ri I whaola mo se whailonga. I le anganga fo I le pei e le taritonu, pei e le se kau le leida o whasa moa. Pe ei le winga na pe voi le tau su e masei. Fia mana e tofu. Oh, that's the word. La tu te ola tofu I le di. Fai mai po le asu fai longa ina ia la tau ilo ai mauti noa o I o le atari o le atua. Le ana fisi le ai le o le li fa ola ia. Le ia fola I tangata. Mai ia fesiri ai ona uso. A le asto tali atea. Fe mai tali pete. O oe o le alo o le atua. Amen. O ina le ana fai ai role fetalai ngare ali. O te ati na e lau e ka le sia I rungo le nei papa. O na ia wha pēr lea ia o upo le rifa ola. Lea lau tango e fai tau atu. O te avatu fo I ate oe ki o le malo le atua, o malo le langi. O se mea fo I e te fusia I le lalo langi. E fusia fo I le langi. O se mea fo I e te tāla I le lalo langi. E te tālaina fo I le langi. O lau taulanga I le atua. Awa nei ngalo ia oi o lo fusia I le langi. Lau milo sia. Ma e whaafetai ai anga lei o le I lana fo ai, lona tamau ainga. Lo whaasoa ina a wale tausia o oe. Le tausia o lau whanau, tausia o le lau aingo. Ia e whapena fo I ona e tausia I le ngaruenga le di. Ia o le whamalosi na le nei tūla, a o le nei taimi, wala o kutak tau team, tata mistatou pese. Ai o le asauni, lau tangata ina ia mo lau tauranga. Ma lau sifuruai, le anganga whaloalo, swafa Yesu, amene. Praise the Lord. Ia whalolo mai lau au tamtau, mo le whamanu e ino le tātou taulanga ma tātou spuruai. Lea tuai lo mātou tamau a whio le rangi.
Mātou vi ia ma whaaftai alo wanga le lei ma lau tau singa ilo mātou wola. Whaaftai ilo wanganga ma whai na mafuta ina I mātou. Lea taimi ma lea taimi wa whai uina I le vai aso wa wholau atu. Mātou au lia le nei tūlai le fia fia vi ia lau wanga le lei. Mātou tatalo I lau fio lo mātou atua. O e lava ne mua I whaari ma fua I le taulanga. Tasi ai afe mo I mātou uma. Louta mau ainga e whaasoasoa I ate I mātou I le aso ma le aso. Mātou taria ma le nganga whaaftai. Aua mātou wofo I nā atu niso vaenga o louta mau ainga ma louso sia wa e au maia. Mātou te whai taulanga atua I ate oero mātou atua. Ina mātou taulanga ma la mātou se furuai. Mātou talo I lau a fio I ena I e whapa I aina nei tupe. A walo na wha o ngā ina lo mātou tama. Mātou te ofo I nā atu ne nei se furuai ma le taulanga whaatasi mo mātou tangata. Ina ia e alofa tama wha manuia ma e whapa ia I ate I mātou umalava. Mātou talo I lona wha o ngā ina ina ia mawhai ona tupu maola lau ngā luenga lo mātou atua. Wha manuia tele I ate I lātou na mawhai ona fuai. Ina ia maua lo lātou manuia I le tino ai maise o le mawhau siri I le anganga lo mātou atua. Taito rua ina I mātou. Wha manuia tele I ate I mātou ona o lo suafa Yesu o mātou o le mwala au tuai. And everyone says, Amen. Tula I mai pēl tātou ainga so ifo I tonu tango e ule lima o lista ngata nei connect to one another please. We'll finish off. Ia so mai le o pito lea so mai malesi pito. Hold somebody's hand. Yeah. Come on kids. Fernando sumai even us team. Hold somebody's hand. Okay, close your eyes. After I tell you lava tamal nei tai au. After I lo alofa. After I lo wanga lelei. Tai le tua o le amato sauni e tu ua nei nofuanga. E lei lava se isi me whaamalia ina le tua o mātou tangata. O le mātou whaaftai sili ta maa o lau upu. Maua le awanoa mātou te whaalongo ai. Al tatalo le tua nei tai au ma le nei aso. Alofangia le tua lo ainga e kalesia. Le whenga iai ma lava singa o ngā luenga. O polo kalame maso se fuafuanga le lii. Whaatati tio le nei vai aso. Mātou whaaftaita mā. Tua nai atu fo i le atu vasa. Nei masina. Nai vai aso wa tua nai atu. E le uma lo le lei. Aol mātou te talo le tua. Muli au loina I mātou e lo lava alofa tu noa. Tausi ai mātou. Ma leo ai mātou le li. Awa sau malama mātou toe wheiloai. Ora mātou avatu le ia te oe o le nganga o le whaafetai. Fuafuanga o te toe le nei aso le li. Alofangia le tua I mātou uma. Stemi foi le li mātou mafuta ma wheiloai. Whaafetai ta mā. Nisol mātou a inga o mātou le mafuta. Pui lātou I se meo iai lātou le nei aso. Tui nātu lau I ka le sia. E o ma le manuia. I le suafa o le atua le tamā. Le atua le alu. Le atua le nganga sa. Whaafetai te le tamā. I lau whaamanga longa ia te I mātou. Tasi lua tolu. Amen. Ia, lala mai lalo whaafetai.